Молодец. Hiç nemesi yok. Anan keyin mal özü turapı var. Adamlar basatı. Buyakta klientler gelse bir şey dedi. Odan budan alsak. Buyaktan da loş yok. Bu özü giyim bazar içinde boş gerek. Ama kovuşlar o narcakta tavuk pazarda boş gerek. Oşol bile. Bizim mesela şu yerde boş gerek. İlgerden şu yerde bolup gerek. Burada tak. Biz her bir resulge 20 sonunda 10 sonunda oturuyoruz. Kim geliyor? Şu stançta getiriyoruz. Bırak isten salmayız. Stançta kaygı tülögen büyüyeyiz. Biz stançta geberiyoruz. Adam salıp verip. Yok, biz turgana özü kalıp Turganlarla mı var? gelip turgana kalıp. Ama tolup kalganda fayda olup var. Akça verdim. Hazır o şöyle Gençlerge akça төлөбүз жайнер келип тазмедер правалар чогулуп кетет. 10 ayga gelip tepkileydi, bunisi gelip tepkileydi. Onu şu baylardan günü olup atat, beçere kambag'aldan. Bu şu jülötten, o kiptansal joq, bu çek joq, bu 10 akça qayerga ketip atat bilbeysin. Görgönler emasmiz. Bir günde 5 lira kılsam, şu 5 lira akçasını veresin. 10 sondan 20 sondan verem, resim. 10 sondan da turasın. 10 sondan 20 sondan da veriyor tam. 5 aydan beri işte. O yemi Meriyan Neserine gireceğim. Yani Şerik'in koluna tavşıran Şerik al var Meriyan Neserine düşüyor. Şerik'in Vital'de, Premier'ine 600-700 düşüyor. O şonu çok oydu. Prosentini bilmeyemem. Plandan sırtlar alıp getiririz de biz. Plan 300 son. Alğanı bizim akşam. 10 sondan alalım. Ülkese 10 sondan 40 son alalım. Adam salı beremiz, isteyenkanın narı beri kılavuz, hayratka keltireviz de biz. O şonun için alavuz. Öyle paratkaya gitmişse. Şu cer, bu cer, isteyenkan nesnası, o içkerim nesnası. Nokat rayonunda жалпы 16 айлық өкмет bir шаар. Шаарда 15 миңден ашуун калп, 18 миң улуттан турат, ынтымактуу жашап келе жатат. Мына жылдын башында ушул шаарда парковка маселеси боюнча атайын комиссия түзүлүп, ошо комиссиянын негизинде биз Nokat Таң газетасына жарыя берип, ушул шаардагы парковкалар боюнча конкурс өткөргөнбүз. Ал конкурстун негизинде ал ошол утуп алган жарандар ошол жерде машиналардан биз аларга план коюп бергенбиз. Ошол ар бир көчөнүн өзүнүн парковка боюнча утуп алган жарандар бар. Ошолор өздөрү машиналардан 10 сомдон, 20 сомдон, чоң грузо машиналарга 30 сомдон акча алышып, бизге план катары төгүп беришет. Жанагы сиздин айткан маселеңиз боюнча парковкадан алынган акчалар деген ошол жылына бизге ал бюджетке кириштелет. Ал кириштелген акчалар ошол эле биздин Nokat шаарынын инфраструктурасын, жолдорду оңдоо, жол белгилерин коюп, мына акыркы эле жолу мына 2018-жылы биз 200 миң сомдун тегерегинде акча каражаттарына ошол жол белгилерин сатып алып, өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Бүгүнкү күндө ушул майы кызматкерлеринин жанагы эскертүүсүнүн негизинде ошол акчаларга биз жол белгилерин коюп сатып алып жатабыз да. Азыр эми биз мына 2019-жылы Nokat шаарынын ген планын түзүү боюнча республикалык бюджеттен 5 миллион сом каражат бөлүнгөн. Ошондо биз шаардагы бүт автоунаа токточ жайларды көп кабаттуу имараттардын алдына же бүт жеке ишкерлер ошол өзүнүн авто токточ жайы менен кылуу жагын биз ошондо киргизип атабыз да. Бул эми азыр келечекте болчу нерселер. Бирок бүгүнкү күндө эми бул азыркы күндө бул нерсе мүмкүн эмес. Азыр биз авто токточ жайларда алган ишкерлерге биз айтканбыз, ошол жерлер тазалыгын сактап, иреттеп, ошол жерлердин бүт унаасына жооп бересиңер. Бардык талаптарына жооп бере тургандай тартипти аткарасыңар депчи.